aya tormosori nabishana arenaudo iset ongwan imet ongwan imet ongwan arashwa marangishu tormosori nabishana nabo iset naudo ongwan ongwanile ormosori nabo wore amigad na wala na biko enyamalipo knor kurt tolairemoni lorpai. Wow, Heranagaye Olairemo ni Lorpaik, Megurina doing Yamala Tangarana Gorkuto, Kiagana Company, Farm Fix Africa Company Limited, and Walatana Biko, Horkuto, Chaninagis Data Pokin, Nojinaki, Amigad or National Kumpun Pokin, Urkuto Legranaka Yamal, Yenagana, Olairemoni, Lorpai, and Nagrishata, or Amigad, Lajunas Nano, Chanakelo, Shirpai. Now, really tight Mankare, or Olgiric Lankare, Nailonakala to Sulaki, Ajunas and Grammy Nara, in Toreka Nabo, Nakito Sangrami, Nara. Atomoni intomonisiet 80 grams na wore ndogna ti ajina sanantara na nzere Asia ni woshele shani ajina sawo chamba nagili no lorpai katiti nara uni omeraba na kan rishara ni gra nagi yala like so na wore ndogna ti na gisho nagele shani wala remoni meno to duboro nage enkire more hokla do pa ekle nyanak ni min dog naga shagi no asara wore nagele shani oji amigad nage tumita kuna credit no tongra minara tomon nara da majore ko grami tomon na mpompo inara ari o meta begin grami nara enkalusu or kilobo kita dolu ajo itu mata skilo shwa kwata jina sunantara 3 quarter ne kuna re ne jo meta begin akor kilobo ora na kebe gutosho eleshanoji amigad erbaile nonok ni minkas na kara shweta ina tol chamba etonto na kiluso ngulongi nara na option etumina kala shani to gujini pokne mi dikir ke lol chamba ite na ke nikatani ke ora na ke tele kele naro ne tumina kete agrovet yulot na kana pamoja agrovet olchekut agrovet no sim agrovet high tech agrovet solai agrovet osiana agrovet there is a lot longa neti Paxson agrovet solai agrovet ore nagete ndalo on tulele neti nage sunrise agrovet zebra agrovet mosiro agrovet ne bona ko sam kim agrovet ore da naira yankare nitumeti na agrovet farm grow agrovet chania agrovet moskim agrovet ore de mulot nitumnaketi imara agrovet ore ndale kilgoris neti nage josemo agrovet farmlink agrovet tene bona ko green grow agrovet nati yunna kan yolon kumok to sokna ko le saya e mormo sorina optiona are naudo isit ongwan imit ongwan 0729 84 54 54 arashu osoko marangishu e murmo sori napshana nabo isit naudo ongwan ile murmo sori nabo 0718 94 4601 tasyo nagal shani roti nakana amigat lingwana ke en company ya Farm Fix Africa Company Limited bit mogna ka tawalata nabiko orkuto tialo nake in lo shampali no datokul yes yes kabisi kunu na keneja na wore na ke yaneja ben je kunu nyelegelere kilikwai Embuku or Galatia ematwele urkerere lenye liare lejunchere endare ruknoto lolan wele kai amotena ntabaya ya ngiranapat e Kristo wala nini ngoni lang kiwo monito or marito le punti eretoto yankara kyorbanoti lenye watamuya teresharanado o ladin waranet ekeji yankarnenye dankan lekaken punti eraba kiro hospitalini na pasha neba kira na rishata te hospitali emoy teaching emit farol te Eldoret eraba ye bilin kalsunit miet negira ponari ananka ken reto wala she lengtengai kyo moni ye pirete le marei tenkiri to gini gira mayen yankai eimu kunambari ormosori nabishana na udoile wini nabo nabishana ongwan wini 0796 317743 kimayen yankai tenkara ke ereto toino Katokul bene unajua watu wameharibu hesabu. Mimi niliomba shilingi 9. Si ndivyo? Wameharibu hesabu. Mimi nataka 224. 224,000. Ore sini kingo. Nikijo kimere kamu karamu tu asholeng. Daji kunoneja kake olonga la jolo Shadra ko ye wacha mchezo bwana. Weka ka kitu bwana. Wewe wacha mchezo bwana. Shadra ko Nicholas Conchela asholeng tejo thank you so much. Amwara dinyo radi robiana yuna da 126 yu. Radi 100. Meuri nya 100.
Era de 26 dia kan noyu. Ore ndok nati. Itejo na yigala lono loinyala hesabu. Nyala dia hesabu neeku naa ninche lelo oishorutua manyaki ayom. Yiolo ajo shilingini sadu noyu. Kaja saa yeyoni. Era 26. Emejolta nala lo sampur miputa. Kaji nanu tosie penye maidipa aing'ura ai kulo kileko peyie kiponu aisho sampur miputaki yiok nena ropiyiani. Yiolo ajo meyiolo ninche nena namba. Atejo altu ajur wao wajui hiyo namba hawajui. Nyinyi mnataja kitu hakuna. Fellow Dapash watching live Erusi massive. Ashole Felix Dapash. Domile Tosh. Kayola tumito yote ngoito na ke live both YouTube the Sidai TV. Ne bana ngoito ye Facebook ngoito na ke platform. Na doso Ezekiel. P. Etiano muriwa na doso ito. Kabisa. Aish. Waini nguni. Era omuni lorpaek. Mekure goitum as. Nena erana biko enyama pokin enyarutol champalino lorpaek. Nelol chani sida yesulte pokin waji Mahindra 537.5 SE. Wingwen company Ekenagro Suppliers Limited. Wele shani ne shani washol champalino lorpaek. Etubulwe nyaru agweno mbene kare ompaka mbene knarauni. Nesha sini washele shani wal champalino area booking kop. Nakiar enyaruang pugno pokin nemetoki abolotokol tol champalino tiatwa lapaitino rongon ompaka lapaitino raile werelitaina ratikira menkare milimtarai puni eleshani itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note nusu elita na bow elita imet olitai na ratikitam itum siro waiting pokin emieki ikiolol champai a agrofert pokin nekraniki teni yeu ni yulong kumok toshoki ben olekwekai tormosori na abishana nabonabo isiet ormosori ille abishana ormosori ongwa Katokuli kunone jaben tenkara kina gale remo lor pae nele na kolchani yoloria na Mahindra. 530 na FSE wimwen company yoloria na Ekenagro Suppliers Limited no alchani na kile liwo share mu kontor pae no petu matara nyaru wompu no pokin relation ni de matosho jambalina na kare tabaya tubulu meta baikin bende na rari o meta baikin bende na rauni wore sieto kiangare nelo mete tosho election eto itobolo enadu nyaru amukete Enkolong de matari yaje biro nake empe naduna mapichola dusha ni shalengo porele shani yaje biro nake naker impukunor po kinem enyaru egrabolo we de patubolo nake rishisi wal tambalino lor pa nyaru teresa ola patino rongo na meta baikila patino raile kido lwana jo kele like asir baile no edu to nyaru alotu aitanya malindu maiti shalali ta na ratikita menkaren ndu hilag nage military nara pun election dulu dengan oleh Mahindra. Itu mungkin nanti kita nak kunci 500 ml elita nabom elita ini tu meta baik elita ini narati kita. Nah kita mungkin kaji bawa kena mereka lalu campai nabane ini kita ane. Kakek ni ada mbak aku mau niu yolo na pertama kali election yolo dia nama Mahindra. Ini de mayor dia nak kalau orang jiben oleh weh kayak ormosori nabisana nabo isiet ormosori ille are imetong mana 0711 80 6254 arashuro yana kolongo jo frank turmosori nabisha na urmosori onwan ile imiet urmosori nabo ile uni 0704 65 0163 taasi shore data nake elechani yoloria na Mahindra ngwen company ya Ekenagro Suppliers peitu moki boya nyaruna kana tanyama lol champalino dai kani waram arta mo ile ben jorlu sojem tesa nabo enda degenya na gira katu mutu berkele kuna le biashara amune jana de kununo ne kalak silen kesheta na lazima bag like silen wore sheta na lazima bag like silen na ki kununo ne ja Menya seguran suboleng woi sidan ta kulo pa eklinonok kelia ajo iramateta supoling kashipoling na sidani pa ela ine yana eni dolita amokara matita na wa ka kisudoro todo yana ninoto ye ajo kiemedo ni kisudoro ngoto lamaya arasi shura nara ngana pole na jana yara mila pa au near pa ela ine na pa sidana ikunji wow ayo tiake naketasa ai hapana atunier paek na polea wale pa bulua baikunkum basi na oshera fera amidas wayara fita krobus na pedola jeki pilipili golisi somo rara nor paele nonokte na polea naji eneyara mila power
ore ake pee ebulu abaiki nkung niwosh era amidas ore nebo era crop boost ore sii enias indaunlooda ilomon le era farm oipirta oloing'ang'e piitum atayiolo mbaa enchan enikununo wenkata sii niunisho. Toldukai pooki likitaaniki leyara agrofert arashua iwoshoki Rafael ole mayone tormosori 724 arashua iwosho laini limilaktoki lormosori 8 ormosori 7 Yara fertilizer empolea sidai nelelek nemeinyal enkulupuoni olchamba lino. Katukul ikununo naake nejia nena fertilizer natijing'a naake sokoni olosho le Kenya terishata naake olarin oolus 25 naa kelotunye naake naikununo nji kiata naake Yara Mila Power ore tena naa ninye compound na fertilizer niunie laduo paek linonok enakata igira aun ore unito irpaek linonok naa ena fertilizer ipik yioloti naake na Yara Mila Power. Ore ena fertilizer naa keeta ajo piilo naake masaa naara 5 naa ajo piilo naa aitobir laduo paek linonok tenebo ormushele niro laun ormushele tenebo naake oltung'ani loun enkano kitobir ena fertilizer amu keisho entoki najo balance diet nikincho metoisho laduo shamba lino atumoki mitanyamal sii enkulupuoni olchamba lino esidai katukul kitoki sii aisho pilotu naake entoki najo kuna crops anshua masaa inonok entoki najo balance diet. Keeta sii entoki najo indim ataasishore nkiloi naara 75 ometabaiki nkiloi naara 100 teeka nabo. Kiata sii entoki najo Yara Vera Amidas naa ore ena naa fertilizer naa compound fertilizer sininye nindim ataasie entoki najo top dressing. Ore top dressing naa ikurokinye laduo paek linonok etabautua nkung. Ore ena fertilizer naa sidai katukul amu keeta entoki najo nitrogen tenebo naake sulfur naitobir laduo paek linonok. Ore sii entoki sidai katukul niyieu niyiolou naake tena fertilizer naa nchere meng'uiki ninye madini enyenak tenebo naake masaa naata tiatua meshomo ormanyara naa keramat laduo paek peetum atoisho aitobiraki. Indim ataasishore nkiloi naara 100 teeka nabo. Kiata entoki najo Yara Vera crop boost naa ore sininye naa keesishoreki entoki najo top dressing kake enenkare ninye ena fertilizer nindim atoosho laduo shamba lino enakata etabautua irpaek enkung peetum ataas esidai katukul. Kitobir irpaek linonok miinyal enkulupuoni olchamba lino kitobir sidai tormanyara ajo pilotu alo aitereu. Indim atoosho lita nabo naake teeka nabo. Ore naake tenelo metaa iyata enkikilikuana niata amu ketumieki naake ketumieki naake ena fertilizer nkaji pookin naamirieki naake irkeek lolchambai naa indim airorie naake Rafael ole mayone tormosori 724 imiet nabo naudo naapishana 0722 43 51 97 ashu iwosh naake esimu awoshoki olaini lemelaki aitoki le 0800 72 05 17. Taasishore taata naake kuna fertilizer niyiolo tena ena Yara fertilizer peitumoki anoto dupoto nadede eramatare orpaek linonok. Ildaikani ora onom ninche otulusoitie tesaa nabo entedekenya naake ikununo nejia toomurua pookin naaba anaa nigira atumie yiok tekuna saan enkakenya naake ikununo nejia. Fountain Recording Studios. Nyoshamo yefo nejo eroroki naake ntae pokira nairoroki naake sii ilainining'ok le sidai pooki wueji negira ainining'ie naake ninyang'uni naake ina polea amu keton kitobir naake olmanyara pii. Yes. Keji ng'ae? Guess who? Oladijama logira ajo ijare jetasha nerua. Meninye? Nicolas Ole Buroro. Ormanyara bwana. Ormanyara. Ya. Zukisikia Buroro anasema bora pidi ngantoke ninga taja tejo ninyangu taina niminyal. Dola niminyal ormanyara. Ninye te nyangu. Haya. Yes. Oltung'ani naake ojo tenewueji Moses Mato ashu oleng telekulo kule endaalo naake M-Pesa. Oltung'ani ojo tenewueji keji naake ninye tenewueji otii oltung'ani oiterua nye noonkolong'i 5 keji Kisemeyie Konchori. Kitejo dapa lo Memagwa. Okay, sawa. Etii naake oltung'ani ore oltung'ani oji Lencho Emali nemeyiolo atereu eterewua katitin 10 aidha pereu 10 nereu shilingi 1
mayala ajo nyesita oltung'ani nojo Dan kana kimelok ashe oleng tenebo oltung'ani oji tenewueji keji Kipkoech Serem asante sana ashe entoki niterewua sidai tenebo naa oltung'ani ojo Nicholas Conchela aitoki sidai oleng entoki niterewua oltung'ani naa ojo oye sawa oltung'ani oji tenewueji keji Mary Kamunchu asante sana oltung'ani oji tenewueji Kiporka Ngoiboni tenebo oltung'ani oji tenewueji mayieu lomoni pii oltung'ani oji tenewueji tinyo loterua mpaka entoki naitainyeki areu nonkolong'i 4 mpaka entoki naitainyeki eji tonkoine kanoi tenebo naa oltung'ani oji tenewueji mayieu lororei linoyie mayieu sii ninye linoyie oltung'ani oji tenewueji Duncan Nadosoito ashe oleng kimayian Enkai tenebo oltung'ani ojo Samson Otoni kimayian katukul oltung'ani oji tenewueji keji ninye naake okay to because taki hiyo maneno oltung'ani oji tenewueji Julius Musungui asante sana oltung'ani oji tenewueji keji ninye Lesiamon Karino ashe kimayian Enkai katukul those are the people who responded na egira areu entoki sidai neeku Ben ore naa tenakata naa kajo kaing'oru another thing amu eton ake itu itobirunye osabu enyaka naaji ainyala neeku naa ore entoki nagira saia aomonu tenakata taa tenchoto ai taa nanu naa nkardasini naara 3 onchilingini naara 13 Samburu like piambuta 313 shillings 313 shillings ninche kayieu ore entoki natii machine short ajona egira aponu ibelekenya Rafael Ekeshe megura 300 era 213 bob let them come let them come keep them coming message yore ndugu natii tie entoki natii ni na lazima pali toli ndugu yangu wewe ajo mashikito dingo ajo nasinatata entoki naji kidney transplant yani oltung'ani ta for example oltung'ani laijo nanu naisho yue olaira kuji na labda kitapeja naisho yani mfano taake sawa na bora nasisitiza mfano amu kibetano yo shote ni weji kilo do oltung'ani aje nasinatata etasayio entoki naji enkongo transplant yani nango etina janga seti erengo wewe tulia bana twende pole pole twende pole dingito kilo do si oltung'ani aje nasinatata egira aisho lekae oltau heart transplant aje nasinatata itaini kibai belekenya oltau by the way kilo do apa along te which country atipaki oltung'ani oltau lenkuru America America US atipaki oltung'ani oltau lenkurue asho le deroni ikiti olen deroni they are just functional but they cannot function with the other humanity for the first time te Kenya East and Central Africa te Kenya Aga Khan etasaki transplanting transformole sindio na Aga Khan anyways for the first na ina function in short transformer yote inang'olewa inawekwa ingine nepiki likae le mabeki nemegira asisho duo enda etanya orkasi neyauni ng'ejuk yiolo ajo ore ena transformer imaniki ninye oshi ninye duo oshi naistee enkima neng'oru sii risasini neng'oru sii ajo nasinan neeku for the first time besh na unajua shida yangu wametoa wapi te Kenya hiyo wametoa hiyo mpya tuachane na shida yako umetoka tu kwa mtu na huyu mtu yeye hataki transformer unajua nini nakuja hapo nakuta mesh nebo yapo sasa an extraordinary thing aita ata rubatole elewa isho ole nepiki likae le na tenkaraki number 1 ore embaata naa nagira aing'oru tenewueji naa peetumoki ena transformer ataasa esiai amu megira oltinka ailepie ilchembei tuko diawa sisi era ingrillo unakuwa na shida tu megira oltinka kaja ailepie ilchembei kaga dingizo haina nguvu ya kuinua jembe hakuna meeta dingizo ore sie niare ore peeku etudumo kulo duo shembei medumo kulo duo shembei ajo nasinatata terishata naado within just some seconds nyaka itadu nedoyo grisengia ini sabes na yiolo ajo kelo duo oshi keeta oshi tentoki naji toolashumba premature ejaculation ore naa enakunaki ena tekimaasai
kejo duo iteru atur olchamba hata kabla neishunye grease grease namwagika grease namwagika ndugu yangu sharade miado teneno sona ndo rubala mara sare inyosha mona guys akile mondai Nyonda kolo inyoshomo Choma dogo ya inyoshomo Somo je na kolo do ino Ani kiti doge ya gobe Toma jagi me yobe Pero dia ni ninja de kulino Mige ngori gi hotogi Yamariri dongo do iloido Inyoshamo Kalabani loido inyoshamo Njori kilada inyoshamo Ndogele bori inyoshamo Nyonda kolo inyoshamo Choma dogo ya inyoshamo Somo ye tirame yako Anigede jene burenjiyo Anigede jami rumingera Nyoke ntura na joninte Choma dogo ya nudumunye Somo ye Inyoshamo Inyoshamo Njogi kilada inyoshamo Ndogele bori inyoshamo Nyonda kolo inyoshamo Choma dogo ya inyoshamo Somo ye Ajira ngolo la jwani Angai dona de jume burende Minto gile boro re ilenye Yondo biwe nyare na mugishu Inyoni la chala mudu ye Inyoshamo Inyoshamo Kalabani loido inyoshamo Njogi kilada inyoshamo Ndogele bori inyoshamo Nyonda kolo inyoshamo Choma dogo ya inyoshamo Somo ye Sese wido yegesura bake Inyamu ya dola ide mani Digiri gore ngudo iloido Kiyange yende lo shibo lola Dege munga nganare ni lebori Ane nyaga degi judirige yo Inyoshamo Inyoshamo Kalabani loido inyoshamo Njogi kilada inyoshamo Ndogele bori inyoshamo Nyonda kolo inyoshamo Choma dogo ya inyoshamo Somo ye Gabo siligi ndungana Bibigo siligi adrangai Amegi ndani ngene mega ndogoro Emere nyola de nyoldari Oljere ni nyola ngujore ta Inyoshamo Inyoshamo Kalabani loido inyoshamo Njogi kilada inyoshamo Ndogele bori inyoshamo Nyonda kolo inyoshamo Choma dogo ya inyoshamo Somo ye Inyoshamo Kalabani loido inyoshamo Njogi kilada inyoshamo
Orgele Borino Shama. Sidai FM, Ewangale. Ayuna de Jumurene. Mintogile Borore Lenye. Yanda be when you are in a Mogeshu. Inyoni la Chala. Nabo Sidai FM. Hibo itare Samson Ole Simpiri. Ashana lengo ngoni lesida FM Enkolong tarikini tomonoisi tolapa liare telari lo ngalifuniare o tikita muare o tiblidu rara le jumana kunando robo lomon tesida FM eka jinano Samson Ole Simpiri ore tolomon le jengiro shi da kona sa yenka ganyane greda nyamaluna leng biashara ni le kule tiatu amuraya twangishe jiro keta nyamaleta ni jolruita shigi sia yakule ojide report tiatu na account yankana narok ore Enkolong na bona dulusoye ne bunga kila rawakle boda boda la biashara nyoshi le kule oro udonita la group ya ninge mato monare tiadwa urgozo lor polisi lankara na rog itulumuru si ajibugo yoge kule lita ina bai pongwan embaye na dulumutu ajo menyora katukul kaga dulumutu ajo ke yuna na gejina jesebata na na ta kotini abari petu mogini ata yo lankalo na tia sebata lomona lelo oida de ye njotake o lelo ara wakle boda boda na biashara ni le kule James Narolater yole la mrale kule ayule na nongo na le serikali pengora larikok pengor namo metifa ini hata kidogo pebu are yodi namo mesha na yaga ndao nkishuni bukori yaga ikona nija nisi asite nikimbungi na dia sebala ninta bari kotini nipopo na dua anyor kesi na neto belio ine sebade neti Tongwa pinara unie bunge etiemure bunge polon sorge juado olon saen tenebo kopekop na rengara geni to bera serikali account yo sagam lo milioni pinabon ola oboya langie orke julor keria yo limune ajo nyushira nyamala tungana kumok tongolongi na tulusoche eranga so shira nyamalle ngumo yor barago lo sagam le metai anani nyola ngeki lo ke julor keria yi Kiaro siyo ngerang mes mutiani teleke kun ebonu apuas ngerang mutiani tenalo or kabuti dangaraki mera ni langakinye mutiani bara la ilangal finere otomo nesit ne sodu ngana bishana nyene teleke kun ana pori tu ala ngorke dina bawangal ne shanga ngolo tikita mobo e kan naga no mersho marani ni wina da bogna ko asara milioni kumo na milada ngal kimi rara Itukujitayo lo sholor Maasai metonyo agatukulang orolariko nile ODM Raila Amolo Odinga muni nyake dio siligile ripoto o malienye teneben tim sabuga maona kailong agatangadi iltungana kapote jingaina tim tongoi toi nemeshia lomun kloe magidenje tola dikog le azimio la umoja peparano lo saile county yankade narog ejeto na le lariko yeyuka tukula keduari amore pe yekwibunga kirikore tolo kunyor kimojik na keleleke to kinyeti ya lo sholor Maasai masenya tepati. Ninyi kwanza, ninyi wa Masai, msipochunga hii msitu yenu ya Mau, mnajua ni nani anaimezea mate? Si mnajua? Mwajua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaimezea mate hii msitu yenu. Yule atakaye chunga huu msitu wenu si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Ori tinjoton seneta ile na rokolanye tele dama ole kena la gedia besipil ola di kukuwara sari 20 memao edi sinyor minister ilor manyara kiria koto biko dene boss ni nyola di konile ODM Raila Odinga Rais Uhuru Muigai Kenyatta tine borbun kele mo ikapi yanaro kumitale lo lekenda dai magale dama ole kena ro da demuro mosiro te wodo shude wodo mosiro do Los Angeles County narok ajogeti bolola di kokota gulie katukule siai era marada enti memao nyagasi alimu ajo mishagino katukuli temeni isida ilo perle nyenak tomba na iperta ngisia yere engopor Maasai. Ore bigi Joshua eleringa nalo na aiteteanda kabisa na tu mosiriri lolosho ore baadu munyalo etusi ala imalmal ore na arabe tai be medio lumbani alogbo Mau forest natu do ile tayo na gadu munya murwaga ajo eji galagala damala kwa gbage di weji ne magesi ya Mau ne mere ndo na rasa weje ndo duagi na yokumi yenye feina yolumba ne weji ndo duagi pona shomo abe kwa dawule nyebata takale gelo show Bona bote Sidai FM
Enikipo tidialo orpolosien nelimu lomon inchere ore apa tenkata apa orbeberu eitorisho orbeberu neeta apa masaa kumok oleng oonkuapi orkila naawaki toonkoitoi enkisimata naa ore olosho le Congo naa obo lelo oshon amu eetai apa masaa naawaita iltung'anak oing'ua enkop naji ene Belgium tiatua nkwapi olaya. Ore olosho le Belgium naa ketii osororua lenena kwapi olaya anaa Europe. Elimu sii lomon aajo eitarasayie orministai kitok lilo osho le masaa kumok oleng naajo Ngereza artifacts na masaa kumok oleng orkuak lolosho le Congo naawaki apa tina rishata apa eton eitorisho orbeberu tenkata apa e ukoloni. Ore naa orministai kitok lolosho le Congo oji enkarna John Michael Sama Lukonde etang'amayie nena masaa. Niking'as aitabaiki doropu olomon manotoni ndaashe sauni enkakenya toonkorroki olomon Sidai FM. Kaji nanu Samson Lesimbiri aka Newsman. naa nena ndoropu olomon te Sidai FM. Namanya na verkede kashama inining'o Sidai FM ntumon saa siro. Kaji ng'ona spe nara nilibale ani kasama inining'o Sidai FM namanya na verkeje. Kaji nanu Kraitokisho namanya Baringo kasama inining'o Sidai FM tasara nutiva amkegiyo ntokitin supati todol bugiyo ntokitin naduakini mikiyiolo nakisema Sidai FM kera banye kilia. Kaji takatoni te Kokodo namanya nabata miai nasham shaake ainining'o Sidai oleng tenkaraki keeta nkiteng'ena oleng duo naiteng'en iyiok orerei lenkai nikijo naa duo kashe oleng. Kaji ng'ona sinye nara Kokodo namanya nabarikejo nasham Sidai FM 97.0. Oye na de you. Hola Samburu County. Kithabautua. Tabologi Sidai FM. Mundo moni naudo onaudo. Bawa. Eti ninje atua ewangan ngejuk netumito iyiook toontomoni salo 0.0. Sidai FM. Ewa masala ndani yambaye maema Omara dulo shoga wala na shono Naya dagele maema Endini waya mura wanga yombai Ewa masala ndani yambaye maema Omara dulo shoga wala na shono Arare nelale mehera wari gulegin Ende tanga benita da mudu guyalo Engai nei samangarila dara lori angalena Abi gono yiro toide deme musama ya Naya dagele maima Endini waya mura wanga yobai Ewa masala ndali yambaye maima Omara dulo shoga wala na shono Naya dagele maima Endini waya mura wanga yobai Ewa masala ndali yambaye maima Omara dulo shoga wala na shono Asuda mohana bine god baranengaya Lani nalaira rogi nano namaraba Lani naradele nano enarara nabaya Ewanga saya ndagida bai maima Omara duwalo sewe wogla
naisholoro na yendage de mai ha endini waya murawa ngayogo ewa masala ndali jambai mai ma ha Omara dulo shoga wala naisholoro na yendage de mai ha endini waya murawa ngayogo ewa masala ndali jambai mai ma ha Omara dulo shoga wala naisholoro Aurere garalinyi amoma dunanu ende daga moma duga mongo nanu edargi gerere manguru anga yala la shalai adeg la laide kaga mayeni la la ye aye dage de mai ha endi ni waya mura wanga yogo ewa masala ndali jambai mai ma ha Omara dulo shoga wala naisholoro na yendage de mai ha endi ni waya mura wanga yogo ewa masala ndali jambai mai ma ha Omara dulo shoga wala naisholoro Lo aralanas de medora sale anga yeshumara era bala sagina la tamora ginone esibare ne menine anarasa adiwaja esibare ne menine anarasa adiwaja aye dage de mai ha endini waya mura wanga yogo ewa masala ndali jambai mai ma ha Omara dulo shoga wala naisholoro na yendage de mai ha endini waya mura wanga yogo ewa masala ndali jambai mai ma ha Omara dulo shoga wala naisholoro na jalala shalaire negimba ishunana na yolango rugino amora yolori kimba na lengo soralai agera yolano soralanga jangai aterenge baino nama pegele yara amugi roga kaira no soralai ilosa gilin no mahala rishara sitai amedio langa nanga yolo rani Dari binguru kela sakuru le mongoi Kela ibare ne rumbole gai duodo Kaga nare ne yelo usinga langai Adame gesele gangai gesele geda Enane narur poro ne meror kelara Ne mere debat na jaga ba mengai Rona no momdengisa yare alaburan kara kyo mome baba yai orerina nadi ngolo milan la shara agoro lomlen na dugodo danano amenga yai na ira la yor bolose nabiga borin kedaga neir mangari aroro yaro hange dage la saburo sitai ameyo ni danga nanga yolo rani Dari binguru kela sakuro le mongoi Kela ibare ne rumole gai duodo Kaga nare ne yolo usinga langai Adame gesele gangai gesele gera
enane dorporo nemeror kelada nemere debat na jageba mengai. Shogingi gwanare ngara kenano aironguni nejimere nganalo paranga daime shomana ngene menangi narume balai na jo shomone miru oya maira nyoror kile gwailala riani nai shanga ya balai na bigendarasi amesho mosinga langa ya tumarodonyo sidai amerio neganga nanga yolo rani Binguru kela sakuro le mongoi kela ibare nerumole gai duoro aga nane ne yolo usinga langai ajame gesele kangai gesele gera nane ne dorporo ne meror kelada ne mere debat na jage ba mengai. Manolo mana jonga mola gesiga ai baye baba nolo mera la mari amudali ranga ya mayani rananu wadeni esaya ekatukule daikani nake warato monosi ni joru nusurere sare ente dekete sare ente dekenya Enkolong kijona ke yoke ne juma ngapi Enkolong kijana Friday nake erishata ni kijo Nduat kuno ne jaga kituna gerkele kule biashara kuno nake ne jata kuna san ente dekenya nake kuno nyenji erkele konake yaneja. Wainin muni era olaire mani warpaek megure doitum asara nenna e wala na biko enyamali pokin enyaruto champalino lorpaek nyolo chani sida yesulta pokin waji Mahindra 537.5 SE Wingwen Company Ekena Agro Suppliers Limited wala shani ne shani washol champalino lorpaek etubulwe nyaru agweno mbene kare ompaka mbene knarauni nesha sini washele shani champalino area booking ko Nakiar enyaruang pugno pokin nemetoki abulu tokol champalino tiatwa lapaitino rongan ompaka lapaitino raile werelita inara tikra menkare nesha nepek milimtani narai puni eleshani itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note nusu elita nabo elita imet olita nara tiketam Itum siro wetin pokin emieki ikiolol champai a agrofer pokin nekraniki teni yeu ni yulung kumok toshoki ben olokwekai tormosuri nabishena nabo isiet ormosuri ille are imetungwan arashwai washoki frank tormosuri nabishena ormosuri ungwan ille imet ormosuri nabo ille uni Katukule kuru nake neja agra naka itujuria joki kiara naka alchani yolori ni wijana Mahindra tola remo poko lor paek nake chere worelation Wingwen Company yolori ne Ekena Agro Suppliers Mahindra 537.5 SE no alchani nake lewo renyaru wompugno poko ndol chambalino lor paek worelation nake ushinaga mbol chambalina nakataro ne bulwe nyaru abaygin bene nararo meta baygin bene uni ne di masine o shironi do bulwe nyaru amugete ngolo nariye ajebelo diro nake enyaru empeko ina nyaru eto ni do bugo a woshe ngo boreleshani ni sidai katukul tankara kinyo enari kinu ni woshore eleshani a woshal tamba enakata eshalen kote ne lo merito shironi do bulo enyaru wore seto ndo ni yolu na njere gibogeleshani nake na nyaru mito kia bulu dari shatola baitino ngona mara baygila baitino arele rol tamba linu de marushala di tayina rati kita menkare o milimitani na rai puni Ola dua shani ikununo nake neja wala shani nake lo nyikiri kino na jona ke 500 ml elita nabo elita imet meraba elita na rati kitam etumi go kiweje ne mirer ke nake lol champai ne bane ne kitani ki rodi benson le koy kaytin yata kikili ko na niata tormosori nabshana nabo isiet ormosori ile are imiet ongwana 0711 8062 54 arashuro yanaga frank urmosori nabshana urmosori ungun ile imiet urmosori nabo
ile uni 0704 6501 62 tasirelesha ni tata yero na kana le maentro ngwa kampuni ya Nagro Suppliers pe itumoga na kana to duboro na dede ne biko tangara kira matara war pa eli no. Yes. Ndio. Kuna mheshimiwa kwa hapa nasikiza. Ndio good morning show kubwa. Ndio getting you loud and clear. Tekime lokolol toto show tamu sana. Hello. Kiji mheshimiwa John Ngurumwa. Joho. Huyo ni Joho? Joho huyu. Joho yuko ndani my friend. Ndio show tamu sana. Show leng John Ngurumwa. Show zaidi ya show. Show zaidi ya show. Na ore nyeda ngara kina lorele John Ngurumwa ben. Ndio. Na ore ben John Ngurumwa ngayo na Joho. Na kayina ikilikuwa na joki. Kizaderisha de siasa. Ben name yolo no. Keja respondent na je lelero kijana ni lelero ke yepoken kegira ipangu ninche ayengoro lorika lerikore anaboina ketona gana ketona ka kegira itumia kenje de siasa bana ngaso ito ilepilepte ne morishote social media aje bilo dola iteru kegira do ninche ayinyo to taingangania nafasi ni erikore anam social media ke this social media ingora tungana wagira injari shote social media kasi yao ni social media mara den Nduat ina shua ni kira ngore ngoma kira ikonari kegira barnoto ajitolea ay ngoro naye kuna nafasi ni rikore na kata social media keninche tia morisho neja naje arashir mosori napshana ngani beru mosori gira imakina kentok naje barnoto kegira do ninche ngoro isia yerikore na ketur barnota akol tung'anak le social media orisho ninche yangu anakaji ekununo te Nduat na ke ino ekununo ne jam Enkolong ni joyo gele katfi Friday Friday furaha day yes igira makitok naji elelero Yesu laki Bilera kajamai taingolo nangete isere Bilera kajamai taisiligira nangete isere Bilera yokontole taimanga nangete isere Kilkuni nilese Jaya peki anyete Taingari tangibo Utongoba Bere ne bidia Kristo Bere na de mola yogo Oye tu bagu mazadale Ile akajama Aingo nangeti Ile akajama Aingo nangeti Ile akajama Sama ingori samburu marawo yele bini gema Sama ingori lina ro aragawa zidai negeme Sama na shugula yiga araliyo la tamana Sama na shatu kajado ara na shul me gitunugo Sidai FM Ilera itangare nude seri ma Jingoji Yashada mojina tomayi Eyera jama Aingo na ngisi Elera kajama Taisiligira ngisi Elera kajama Aingo na ngisi Elera kajama Taisiligira ngisi Elera kajama Granga masi munye korea na luna jele lero kegra ngoro nafasi niri ko
ena kegira ake ninche dia peemorisho naake ninche nees nkituaa mabaa nemeishiakino nemeeta enkanyit nemor iltung'anak orisiore olemerisiore negira ninche aing'oru nafasi ena kaji sidai FM. Halo. Hello. Yaani unapiga simu alafu nidung haraka haraka. Pole. Sidai FM. Papi. Oi. Ibo oleng. Igira yolje Elizabeth Koizungu. Apa numa mjadala. Ore nkumoi orbarnot. Nemegira aipang'u aing'oru erikore. Ore nkumoi enye. Naa peejing social media. Nemori ilarikok. Neimaki maisha orkulikae. Kake meipang'u aing'oru erikore. Ore embaye najoki irbarnot. Meret intae emorore te social media. Eneikash ake nimpang'u aing'oru erikore. Kake entapal imorot. Esipa. Neeku inewueji aitabaiki nanu. Ashe oleng sidai FM. Halo. Halo. Hello? Sidai FM. Ninyana. Ini amaromi oloroi. Ore sipata megira apuku aing'oru siaitin. Irbarnot. Neeku nitanapajiki peepuku aing'oru. Ashe oleng. Sidai FM. Ibo oleng. Fiar. Vipi? Mambo vipi? Swafi. Napigia leo korada. Niko nakuanga tu. Leo ujaenda kukula? Leo ujaenda kukula? Nini? Ujaenda kukula bwana kwani ukaje? Kukula nini sasa? Hebu uliza mesh. Ulia vya brudi. Anyway. Ewe bwana. Babi. Umejele mzee? Siniama sama ni nani? Ai kumbe wewe sahau mimi hapa nikienda mwaka. Hata uende miaka 5. Wacha moja. Sasa? Wacha tuongee ukweli. Najua si ni wazee. Lakini vijana ore mete murana ti vijana wagobisi hata wana haja na siasa. Hiyo mambo ya social media sijaiona hapa kwetu mimi. Ya ore na nena jito. Ore doba siasa njo doba ngorbarnota ngorate te siasa. Metoka na social media. Alafu nilikuambia Ndarondi niko wapi? Ulisema uko wapi? Niko Saidi mali naitwa Ormakao area. Ormakao? Nilitoka Ndonyo huko. Ndonyo niliachwa Leshai. Kebore na magawini na kopi? Safi. Ole hai. Sondo nyoni nyatu ngi yake. Nelo nyar magawin. Bwana. Ngoma mwesi. Ngoma mwesi. Timwesi serikano sin. Bwana. Sidai FM. Halo. Pole. Tudunge na simu. Sidai FM. Sidai FM. Baba siage. Eba. Baba siage. Eba. Wala kana sadani. Kira gesi dani kira domunye sidai. Sidai yang kakenya. Sawa sidai FM. Halo. Tugesimu credit. Eba. Woi. Eba oleng. Nando. Gai. Le bunya Saudi. Le ndogi. Ada jalan apa dari jalan ni baba pe. Na ore na or ki jamani ne di davi. Laba moru wa dio lo sia ga sabu ni laba na ja ga pe na Nairobi le mo na ga pe ngo ko na ni yolo. Laba lo pe na Nairobi. Joga rugo ga dol ga ki joga to lor ko da maro ko lo te ga ni ni yolo ko lo ko yo. Mer ko lalang. Adi je na ra ko lo barnot lo ki jamani lo lang lor ma ta ni yolo. Me de mai ni ay ngor lo rikan. Mayolo na de ne te na ke kanyo ra ke ne ku na Facebook ra di mo ko le ko ni ke ba ti je ngal ga ni ko mo te la ke ra ko le nga. Etorikisho tabare Facebook mpaka neeka layo ntoki nariki.
niroraki yile lomon pookin amu ng'ente menye. Alafu ore enkae ben. Otiake. Ng'ente menye. Ng'ente menye amu ninche taata oyiolo mbaa. Neeku ore nai enkae nagira nanu ajo. Otiake. Manyor enkai kiata ngumot are tele baribara lang naataruoitie oleng metaa kemut ingarrin. Tiai nebo. Erusieki ake tenewueji. Ake naa naomon ilarikok ake peebukoki yiok ormaramirori naraka amu kitosha amu kemut ingarrin. Ore eton itu eponu ilarikok, eungana tada ore ngumot are entaboloki enkare eme nabo. Entipika osoit amu elelek meponu ilarikok, kelelek eponu tumutate. Neeku najoki irkijanani amainining'o enkikoo amu ninye naare nebaya. Pii nijoki irpayiani lerusia lelo muj ebaiki olkarambuni Sankale. Melaikino sii murua naata mproboksi naara 20 aimunye inewueji irkuti soito nepik nenuk engumot naara are. Eji memaku ormoruo oreuta engarri enaake negira aishirra enaake nena ngarrin 20 miyau osoit lang ataki ate inewueji. Basi. Itu kialo. Keleisha amu itu alo nanu dekai. Ejore taduo oshi mesheji olchani lelorere. Naa peutari ake. Alang orkiyioi enaake. Etupukutuo ninche lekwa lewa lorkusumoru le Mao. Yes. Terishata najo apa like I think 2 years ago. Yes. Peeyau enkare nyamali katukul amu ewa enchan nkariak ajo sasa sagamiin loobaya 5. Nipang'u ninche openy negelu nkishu. Nepuo aitobir enkop enye. Nepuo apuo anya. Nepuo apuo aitobir. Sindio. Ormurua naa ore ngarri naimu inewueji naa keing'ua Sankale tidie shumata. Karambuni, iltung'anak otii enkidikirroto. Nena murua akeyie pookin naa ilo barabara eponu aimu pookin. Etii sii engumoto nabo. Tolaji inewueji eponu aimu pookin. Etii sii engumoto nabo natii endalo onchurra. Nchurra eshumata. Egira ailepaki naalo. Etii engumoto natii ine. Ajo kefaa likae lee. Egira yiok aasotu iropiyiani peekinyang'u endaa. Eponu aanuk engumoto. Ama dii engumoto kelelek doi. Ore entaasa ena gumoto entang'asa entaboloki enkare. Kitu ya kwanza. Eng'oru osoit entipika amu inakata naaji elotu abik enakare itaboloitie enkare amu enkare oshi nalotu ashuma teine nedanya enaduo gumoto. Esacrifice dii enkolong nabo entobira ine. Amaa dii amu etii apa aikata lerrotian otomonutuo ajo ji peeponu sirkali aikenoki engumoto natii enkutuk olduka. Lerrotia sasa. Sindio, center. Yaani Rotian Mugolesi hivyo. Definitely. Evangelist. Nenye center. Enenye center. Neo mwanto serikali pia luwa baraki. Neo na kila utoki, let me tell you, where services serikali, they are very slow. Neo kuna nilo na epi washe simu tene weja ajo eki wamone lewa pepo nuwa peka kenye yoke ntipa yare. My friend, you will wait. You will wait. Amo, wale kwanza kitambe punga kwa ya umunu. Wale jiwa sasa yaba yene na wale MCA mera ninye. MCA ropiani barabara. Ara meyiolo ninche iltung'anak nemenyorraa, but hakuna pesa, ara nigero olong'ari ekena. No money. Meeta enalotu aas amu meeta ropiyiani. Ore ninche legislation, entoki naji oversight role, entoki ajo bilotu aiteru naijo representation, nena tokitin naa ninche eeta te sheria te katiba saai. Neeku naa ore bilotu ajo olekuyo, nimikiata orbaribara, nimikunaaja ara tenelotu ang' tinewueji, meeta orbaribara wekintae. Neeku naa ore peelo nai peomonu peishori naa process amu keeta entoki naji budget naiseeti na tenkaraki nyoo esiai naje. Naa ore ina budget egira aiset naa another process. Keeta orcontractor, meeta sirkali orkasi oltung'ani lenye oosisho. Meeta. Contract ishooyo. Neeta orcontractor yong'asio aifet nedoli aji qualifier pee ees entoki naje. Another process. Yiolo ajo nipotu aitobiraki engumoro aja aret orbaribara nemekure eimayu kake egira process naimaa. Eshomo MCA lino ashu oltung'ani oba enaa oloshomo aomonu. Ore peomoni nepuoi aareu iltung'anak oopuo adol ajo amaa ena toki nayieu nitobiri value. Kebaa nai iropiyiani naidim aitumia. Nejo peeku naji ena gumoto Kenya 2.5 million. No, meeta engumoto nanya. Yani quote. Kama unalisha. Unamaanisha ile? Yaro daraja loje kama ndio ile 100 ile milioni 100. Sawa, nanya na ropiyiani beni tejo neja. Na ore tokini aponu neponu yaing'orua na allocation. Yakuna ropiyiani allocate. Ning'orua contractor ni feti neyiolou ajo this person is qualified peetum ataasa ena. Kake ore owner nigira arish for all that time. There's no need.
Sidai FM. Hello, Landa Soa. Iboling. Le, aroningo Landa ya Rodrigo le. Asa dai dini nyamuru ngori ni dona, wale radi maro liginda. Yes. Le wale radi kijana nina jingira radi ana siasa. Aga jingira radi rajo na sina nuna ekirani jai kampeno kenara wangeni siasa. Tools. Le jingira radi wale radi vi donda naga take yolo rada golo ya ole mea. Raba ni jai BC. Wala allo. Awara radi wajo na awara na nendo na joge na ili kijana ni amuji diga sanya na social media mogore radi kere level ne eringa sanda ira radi kere level na no. La nya di mingwena na mwajo radi na nonda muyo na dele no na la lawa. Ya maita mudu de bulori la la miro ano ra yara ambangile ne di buru rajo de adara di ke ra yusi yo bulori ka. Ala la mari yo. Thank you. Thank you. Algo Nicolas Ole Murero ediaka wananchi enda asaki ator kasi lende medemi wala kasi lola joki dema yam kirado lende na raya wala gele lende medemi neja enda asaki ata mo mite ndo ni reshu sai binu na county you cannot get anything. What is I mentioned Nati? Yes. What is I the new from county back next year with the new government? Yeah, what is I say okay kya the financial year 2021 2020 2022 2023 nero na serikali na soma. Yes, nero na etona na serikali naiko na ina bidolta ninye siet na budget allocations na grayas so many na kuna etona iki arusiligi ajore etona ra financial mwezi wa sita nebo na ga soma budget nitugia go ore na budget na ore ndo na allocate na ore serikali na lotu na na budget age boye 2022 2023 yes. That's why we want people then. You like you kill you ngana ninginu. Mata pala moda yamo. Nebu ajure that ben many times. Yes. Keri ndu ndeme short ni gidi rishara election. Keri na fasiri ndeme short tal ngana endo na ji concentration ashua first priority. Yes. Na hija. Onore kale bunge. Apo kuna pesa. Yes. Then kiata allocation tebe ndo na ji ajobre wejeru katiba sahi keta allocation orbunke na altua asiajo bulu barabara na ju dumai mezorbunke yana kinito ber era jo bulu na ke ole county ne ata ndok na jo national government amke na jo federal ne ata jo bulu na ke barabara ni barabara na ta gata of 40 kilometers ne nyane ndok na jo Kenya rural road authorities ne ore beti below na ita na kuti federal either bunke arashwanyo county government kare classes class D, tenable class C, tenable class B. Yes. All barabarani depending on the length and the services na yo faladobinyo. Barabara. Kembangada? Yes. Na wana uniki ora ndo naji bunge. Number 1. Governor, my friend. Ninyo the resources. Ora kepi mess tengelare governor na you've messed yourself. Intapongo yego nja kepi bonge na governor na ke woni intapongo yiri ni gelo ngan torono. Number 2 3 ben. And the president. Dio ninyi itasheki budget lo show neeku na ore kuna kitenkoni uni na ninche naata ropiani itu najo me muhimu kuliko orikana kake ore muhimu meeta na embe maendeleo nikitarajia pee kitunta kuldo kulikae orikana kulo orikana okuni ninche muhimu negelu oltung'ani likiyiolo ajo kelotu aikaja aret iyiok oltepele lemetabaiki anyway yes kake iyie nejia ben tenkaraki naa kerishata nakwetita keeta naa kirkiliku le biashara oikununye naa kinjita kuna san entadekenya enkolong nikijo iyiok ene Friday. Walairemoni lorpae mekure duo enyamal tenkaraki enyamal yorkurto kiaka enkampuni Farmfix Africa Company Limited ewalata nabiko tialo enyamal yorkurto olchani sidai te pookin oji Amigad or irkurt lompukno pookin oitanyamal walairemoni lorpae ishaa niwosh ele shani oji Amigad irpae linonok tenelo nidol enyamal yorkurto ishaa nipik ilitai 20 enkare ele shani ngrami nara 5 etumoyu sii ele shani oji Amigad tekuna kirikinot 10 grams 20 grams 50 grams 100 grams 250 grams 500 grams or 1000 grams naitum te agrofet pokin nekranike teni yini yolonku manaipita ele shani toshoki ole saya tormosori navishana arenaudo iset ongwan imet ongwan imet ongwan arashua marangishu tormosori navishana na boisit naudo
wan ormosori nabo amiga ewarna biko enyamali pokin kurt tola yomoni lorpay wow irana ki yola remoni lor pae kime kurina du nyamal la tengara kana kurkurto kiaga na kan company Fix Africa Company Limited ya walata na kana biko ajira snantata urkurto ol chani sida ina kete pogin oji amigad or nation na kan bukuno pokin urkurto le kana kada nyamal la ki yana la remoni lor pae kore na gele shani oji amigad na pae ka ki oshi ore lita ina tikita maju na sanata yankare wal jirka yankare na ilona kala la a itushula kina ken gramina ra imit eleshani yuro na kana ole amiked ore kana bo na ilo na kala suren graminara ntomonisieta 80 grams esha no shele shani ajana sol jama kadina rauni metaba na kana erishata nigira na kiyala ikasurba ili nono kisho na gele shani wa iremo ni meno duboto tenkire more or paik ni mitok na ke kata ai kata na katu na kasara tenkara kana kurkuto itumele shani oji amigada takuna na ke green kinoto graminara are ngiramina ra tomona min ngiramina ra tikita ngiramina ra onum ipare ajuna snanta ta ibnabo ipare onum ipimiet ongrami nara enkalusu na majo ngra ore na kuna grami tomon na mpompo inara are na ore pe kuna kito shele shene ajuna snto jina ke amiga de baili nono ni minkes ajuna snara rashwenta ina karol chambo meta bana ne ko etulusu ke kolongi nara na pishana itu mela shani to wajin pok ne mi de lo som kirke lol chamba yemin tini na ke niketa neki ore nake ate lekere ngele narok na itum nake ti pamoja agrovet olchokut agrovet nosim agrovet high tech agrovet solai agrovet osiana agrovet ore to lolo longa neti person agrovet ne bona ko solai agrovet ore nake tontu lele itumeti sunrise agrovet zebra agrovet mosiro agrovet ne bona ko samkim agrovet ore tana rayankare itumeti siana agrovet farmgro agrovet chania agrovet tinebo moskim agrovet ore nake temulot ni tumeti imara agrovet ore the kilgoris ni tumeti josemo agrovet ni bona ko farmlink agrovet o green grow agrovet ni yona kini yolon kumok atosho gina ko le saya e murmosori na apshana are na udo isiet onwan imiet onwan imiet onwana 0729 84 54 54 arashu shogina kama nangishu e murmosori na apshana nabo isiet na udo onwan onwan ile murmosori nabo 0718 94 46 01 tasho na kile shani yuro na amigat lunyan kamuni nake Fix Africa Company Limited bitumbo kuna kati fagnoi enkire more sida ya nor paik ne ewangan ngeju wayanya wadijiro lila la sharala inilo sodwa wayanya wadijiro ngisho bedunara wayanya
Ometabaiki serikali kitok olosho. Peing'or ina amu metii saini hata kidogo. Peepuo aaret iyiok tina amu meishaa naai ake endaa onkishu nibukori ake aikunaa nejia. Neishaa sii tenikimbung'i nikimbung'ieki naadii esipata nikintabari kotini. Ekilimu tenkariano, tesipata o tempijan sapuk oleng. Sidai FM ena. Ashe naleng olainining'oni le Sidai FM enkolong ntarikini 18 olapa liare telaari loonkalifuni are o tikitam are oltipili duo taata le Jumaa naa kuna nkoroki olomon tiatua Sidai FM tempolos orkerenket lenkare Narok. Ore toolomon likincho enkiroshi tekuna saai enkakenya nelimu ilomon nchere eitodolu ajo kepuo aatum dupoto sapuk oleng iltung'anak loomurua bunge naara uni torkerenket lorkejuado etaa itobirakaki ninche osagam loo milioni 100 serkali e kaunti orkejuado osagam olang'ieki orkeju lorkeriai lemetoki isho alang'ayu teneeku etasapuka enchan. Elimu nkulie omon ajo etorogonyita olturrur oitasheki eramatare ekule Dairy Board irbiasharani liatua nkishu embaye natolimutuo ajo menyorraa katukul neponu kuna naa nibung ilarewak le bodaboda ooudo otolimutuo ajo eimaitie engoloto sapuk oleng. Itodolu ajo eton eitu eibalunye enkitashoito enye olarikoni lorkioma le Wiper Kalonzo Musyoka atua mbaa naipirta enkitashoito enye tialo enkesha olorika le rais neton sii meeta enkalo nagira apik enkiroshi enye ejito keton epoito dukuya nkirorot peetumokini aatayiolo enkiroshi enkalo nainyaari. Ikereshitoi entumo oonkolong'i naara are naa kelaku entumo euni naji ene Sagana 3 napuoi aawosh tepolos olosho le Kenya ilo arikoo orais Uhuru Muigai Kenyatta larikok oing'ua Ilomani loldoinyo Keri. Maria Matambo nabo tonkoroki olomon Kaji Samson Ole Simpiri. Ore toolomon likincho enkiroshi tekuna saai enkakenya nelimu ilomon nchere eitodolu ajo ekegira aimaa ngolikinot kumok oleng ilbiasharani le kule nisulaki liatua nkishu. Ore emesa olomon Sidai FM lelo biasharani oing'ua emurua ekotolian te location oonkareta netolimutuo ajo ore enkae olong apa nibung'aki ilarewak oora oudo le bodaboda oonap oshi kule tooltukutuki netolimutuo ajo meekure egirakino katukul enyamali nagira aimaa. Etolimutuo sii ajo keyieu neesipata esujari peetumokini aitabai kotini tenaa netumieki entioto alang enapuoi aitalak iropiyiani nemeibale nepoito. Etolimutuo ajo etalaa iropiyiani nkeemaa 12 peetumokini aatalaku nelakari iltukutuki lenye nemeyiolo ajo kanyioo entioto kake ore eji eneepunyoki naa enatolimutuo ninche nejito ninche iltooi le kule lemekure eyieuni katukul niasishoreki. Moses narolo losikai naing'ua Ndareta emurua Kotolian. Ara orbiasharai le kule nekitodua egirai aitumia ainyalaki irbiasharani le kule naa loormaasai ninye. Ore tendama ng'ole nibung'aki iltukutuki loitung'ua kule nkang'itie nepuoi nikenori irpayiani tiatua enkaji nepuo airrag sel neitalaki nkeek 10 kila oltukutuk. Naa ore ng'ole enajitoi naa kejito etii enkampuni e Dairy Board naa etuo sininche hoo nikiyiolo ajo keeta engolon amu ene sirkali neetuo ometabaiki ewueji nikitodua nikijo kira kulo biasharani le kule itu eitaas iyiok esipata etung'ani. Ore enkae baye ng'ole ninye sapuk oleng naitamio nanu ashu naitamio iyiok kira kulo biasharani le kule. Ore kuna ale naa kulo oonkishu ang'. Kintung'ua nkera maniki aa king'uari naaji naa ine shai asubuhi ning'uari nitu eok mekure apa eshum inooyieyio kulo amu kitayiolito value ajo ropiyiani dii apa kuna naokitoi ake direct. Ore entoki naitamio ng'ole iyiok oleng ibukoki ake karibu litai 104 tine wueji king'orita ake neme ng'ole embaye naishia ina amu ata ninye ng'ole teninyala naa teneewuo metaa keji sheria nataasa nejia nemayiolo ajo kaa sheria naa piibukori ake endaa oonkishu ang' king'orita nibukori metooko ildiain tine wueji ina ng'ole embaye naitamisho ninye oleng. Ore naa lelo naa larewak le bodaboda nitoki aaku irbiasharani le kule otolimutuo ajo metasima anyorraa katukul enkinyala nagira aimaa toonkaik elelo biasharani le Dairy Board. Ore tekulie omon ake opaashari olelo nelimu ilomon nchere eitodolu ajo kepuo aatum dupoto sapuk oleng iltung'anak le murua e kaunti e Kajiado nisulaki toomurua naara uni bunge etii emurua bunge naa tenkaraki osagam loo milioni 100 otesheta serkali e kaunti orkejuado tiatua orkeju yioloti enaa orkeriai otolimuoki ajo itanyamala iltung'anak tenkata natoodoto oleng. Monokore Peter Ole Kiriongi itobiraka iyiok ilo kilikuai. Aisapuk enchipaito loopeny manyisho eselenkei te kaunti orkejuado esuja enchetata osagam yioloti enaa paai uitutum oloosaen kopkop tenebo polos orkejuado temurua eselenkei tina kaunti. Eibalie loopeny ina manyisho enchipai sapuk tenkaraki eretoto enchetata ilo daraja otesheta serkali e kaunti orkejuado ejo inoto
enyamali sapuk oleng elang ilo keju lolkerie neisulaki terishata enchan. Kiata oshi yiok inkera ang nees mtihani telde kekun eponu apuo aas inkera ang mtihani tenaalo orkaputi tenkaraki meetai eneitalang'akinyeki mtihani. Ore apa tolari le 2018 nesotu nkerr naapishana ilnyanya telde kekun aanap ore itu elang orkeju nebau enkare neesha enkai nkolong'i 21 neirrag ina garri metushumata tine newuei nadaa pookin neeku asara milioni kumok naimila tenkaraki mikiata taadi. Etejo lelo parakuo nchere keisapuk osomet oimaki eton mesheta ilo daraja neisulaki teramatare embaye naitaa enkishui endapdapoi tina luboto olosho. Enemuoi apa oltung'ani naa kenyamal oleng amu tenelotu ele keju naa kiput enkare teniput enkare nele wiki itu kake neeku naa tenelo peeku ninye oltamuoyiai eetai melang'u ele keju tenelo peelotu enkata osokoni mitokini ake alang amu ore ele keju naa ninye kilambi kipuo aatum isokonini pookin. Ore iro temboloto ilo daraja nataase enkolong e Alamisi tina murua e Pai netejo orgavanai lorkejuado Joseph Ole Lenku nchere hoo nitanyamala oloirobi le corona uchumi tolosho kake etonyua serkali aas pookin naidimayu pee etum iltung'anak eretoto e serkali naa ore ina muradi oldaraja naa nabo nalo ailepunye uchumi. Eyiolokini ina murua ambaye biashara, enkiremore, eramatare ama njia ya irrigation, na watu wengi wanafaidika na hiyo maneno ya kilimo na wamekuwa wakipata shida kubwa sana kwa sababu ya usafiri. Hii daraja ni njia moja ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu uchumi yao imeboreka na biashara yao ya kilimo inasonga mbele. Inosa ilosagamor benele serikali ya kaunti mpisa inabaya milioni na bom. Asiraki sidai FMT kaunti orkejuado tejoginanu Peter Ulikiriongi. Ashe Peter Kiriongi tenkaraki ilo kilikuai oing'ua kaunti orkejuado naa ore tekulie omon ake oipirta eramatare ele osho le Kenya nelimu ilomon nchere eikilikuanaki enkaji ormaasai meigarakinoto olarikoni le ODM Raila Odinga amu ninye etii osiligi orrip imasaa enye tenebo erripoto entim e Mao naa kitayioki apa iltung'anak ootijing'a ina tim. Lomon kulo oimakita enchoto olarikok le Azimio la Umoja toloosaen le kaunti enkare Narok. Ore lelo naa tenebo orbungei le Kieni Kanini Kega, orgavanai le kaunti e Nakuru le Kinyanjui tenebo orbungei le Embakasi oloosaen Babu Owino tenebo sininye orgavanai yioloti enaa Alex Tolgos. Eimakita lelo arikok le Azimio la Umoja le kilikuai eirorie enkaji ormaasai toloosaen le Narok. Kwanza ninyi wa Masai, msipochunga hii msitu yenu ya Mau, mnajua ni nani anaimezea mate? Si mnajua? Mnajua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaimezea mate hii msitu yenu. Yule atakayechunga huu msitu wenu si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Raundi hii tarehe 9 mwezi wa 8 Azimio itazima Ruto. Huyu Ruto saizi mmeona ameanza kuleta shida na nchi zingine. Mtu ambaye ana kichwa nzuri na akili timamu atasema ile ya kukosanisha nchi zingine na Kenya. Je, akishaingia sikutakuwa na fujo sana hapa nchini? Tunajua anapenda Uganda sana kwa sababu alikuwa akitoa nyama kutoka Uganda kukuja Kenya Meat Commission. Alikuwa amesahau kuna Narok, alikuwa amesahau kuna Kajiado, alikuwa amesahau kuna Samburu ambao wanadepend kwa mifugo. Ore tenjoto seneta ile Narok olanyiti le dama olekina netolimu ajo metemena yaikata esidai ilopir lenyenak naa ore nchuneti naipirta yarunoto esipata entim e Mao naa ketii apa esipil oolarikok etii ilarikok le serkali kitok enkop e Kenya tenebo olarikok le kaunti kuti apa oiriamarie ninye tenkaraki emitunoto entim e Mao. Etolimu ajo ore apa tina rishata eng'oroo entim e Mao nemeetai olarikoni obo telelo oogeluno meteleku irkutik ake otii atua serkali kitok enkop e Kenya oibung'akita ninye ina duata apa najo kemituni entim sapuk e Mao natolimuoki ajo ninye naitalep irkejek kumok oleng tiatua seuseu nalulung'a. Ore bikinjosho eleringa nalo na aiteteana kabisa natum osiriri lolosho. Ore baadu munyalo etusiala emalemal. Ore nara beetai bemetii olumbani alobo Mao Forest natu do ile itayo. Na gadu munye murwa kajo eji galagala damala kwa bodi di weji ne magesi ya Mao ne mere ndo narasa weje ndo duagi na nayo 10 yenye beina yo lumbani ne weji ndo duagi kona thomo abe kwa ndawule nyebata takare gelo show ndo duagi na gero obo na ngola yo ni latu kwa ya nakara kina ndo sile lo show luipo weje malyenye na ya wendege edunya ya userikali inataka yetu serikali atumu na uni gego ba milioni dikdabana di mama ndo duagi na gara ile kai.
Osenetai le Narok olaanyiti le dama olekena tolo sain le kaunti ankata nogenotokunote le larikok le Azimio la Umoja etii orbungei le Kieni Kanini Kega orgavanai Alex Tolgos tenebo orgavanai le Kinyanjui orbungei Babu Wino okulikae kumok loing'ua nkuapi ormaasai tenebo lelo oing'or lorikan enotokinote enkang' olakeshen eing'or lorika le bunge toloosaen le kaunti enkare Narok. Ore tekulie omon ake opaashari olelo nelimu ilomon nchere ore tenkaraki enking'aing'ai neton eitu eibalie enkitashoto enye tialo enkesha olorika le rais tengelare kitok ele osho le Kenya olarikoni le Wiper Kalonzo Musyoka newaita ilasirak loolomon erishata enkikilikuanare nagol oleng ejoki kanyoo peetekepari openy nelam ilarikok oing'ua nkuapi olaikamba etii oltim loorgavanani oora okuni etii Machakos erikoo Daktari Alfred Mutua tenebo kaunti e Makueni erikoo orgavanai Profesa Kivutha Kibwana tenebo engavanai e kaunti e Kitui Charity Kaluki Ngilu naatejo ninche pookin ekepuo aang'or olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga. Tinewueji naa keimakita Kalonzo Musyoka ashu eimaka Kalonzo Musyoka ajo kepaasha ninye olelo kulikae arikok amu metii obo lenye tena rishata ootayieuna enking'orunoto olorika le rais lenkop e Kenya kake ore ninye neloito aibung'are ncholiek naadol ajo kipira nduat enyenak tenking'orunoto erikore ele osho peetumoki ataa orais lenkop e Kenya tenkirikoto ninye naata. Kake etolimuo Kalonzo Musyoka ajo mepirieki ninye tenebo olelo kulikae arikok oojeito keng'or Raila Amolo Odinga. Kunivuruta niende Azimio. I think so. No, they are very busy campaigning for Raila, correct? Because none of them is running for, don't even know how you bring their names in. Because those are people working for Baba, isn't it? And we wish them well, it is their constitutional right, yeah? 2 of them wanted to run for president. They are postponed or trashed it. One of them, Sister Governor Ngilu, probably wants to be elected in Kitui County. She has to talk to me. Okay. So we have no problem. Those are watu wa huko nyumbani. But their mandate is also running out. So they will be like everybody else. They are obviously jostling for space. Everybody is trying to do some political realignment. You are going to see big names lose out in a big way as we move towards August 9th because they make wrong strategic moves. Mtu anakwisha tu. Ore ilo naa olarikoni le Wiper Kalonzo Musyoka ore ometabaiki det ake neeta apa nduat naajo kitasheyie aing'oru olorika le rais orgavanai le kaunti e Machakos Daktari Alfred Mutua tenebo orgavanai le kaunti e Makueni Profesa Kivutha Kibwana kake nitasheyie apa nena arrin enye neked engarri e siasa e Azimio la Umoja najito kepuo aang'or olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga tenkirikoto ajo ebaiki naa inewueji eimu ewueji nekut tenkaraki ramatata enkop olaikamba. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amepigania ugatuzi mpaka pesa tukapewa 15%. Sasa yeye anasema akiwa rais wa Kenya anataka kutuletea 35%. Sasa ore ile larikok lorkioma ashu lenchoto Azimio la Umoja oing'ua nkauntini pokira uni onkwapi olaikamba toloosaen lenkop e Kenya Kitui Machakos tenebo Makueni nepoito taata pookin entumo engavanai e kaunti Kitui yioloti enaa Charity Kaluki Ngilu orkioma lenye yioloti enaa Ole Naak. Ngilu ake telelo arikok apa pookin ootegeluaki torkioma le NACA National Alliance of Rainbow Coalition natelekua etii erikore tenebo okulikae kumok oetuo aibelekeny irkiomani lenye le siasa te polos amu ore apa orkioma le NACA Kenya National Alliance of Rainbow Coalition naa ketii apa ninye Ngilu laiterunok egirai apa aing'uraki erikore orais lekuni lenkop e Kenya Emilio Stanley Mwai Kibaki toolari loonkalifuni are waare era apa tina rishata Uhuru Muigai Kenyatta lorkioma le KANU laa ore apa tilo kekun netii enkoriong enye orais apa liare lenkop e Kenya Daniel Toroitich arap Moi. Ore enkolong etaata naa keteshitoi ina tumo narikoo Charity Kaluki Ngilu mitateteyia enkitashoto enye tiatua siasa naipirta enchoto olorika le rais eloito aang'or olarikoni le ODM Raila Odinga tenebo enkitashoto enye anaa engavanai aitoki tina kaunti naji ene Kitui. Sidai FM ena. Ore tekulie omon ake oipirta siasa nelimu ilomon nchere eyawua enkirowuaj e siasa tenebo enkitamaya sapuk oleng toonkwapi oldonyio keria naa onkwapi pookin naamanita oldonyio keri aman Kenya region naa tenkaraki entumo nagira ayau enkiring'irian tooltung'anak kumok oleng oota yieuna e siasa natejoki ketii enkolong e Jumatatu ometabaiki enkolong e Jumanne temurua naji ene Sagana. Ore ina tumo naa kepuoi awosh tenkanasa naji ene Sagana State Lodge naa nabo onkopisini kituak e serkali neloito arikoo Uhuru Muigai Kenyatta enewueji elo aiteru alak inankan najo Kenya siasa amu etolimuo det ake ajo kegol oleng peipiruno oloti rais William Ruto anaa kegol eng'or tenkaraki irmoniek ootodolua tiatua erikore.
Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Kama ni mimi sasa siwezi kuendelea, lakini niko na uwezo wa kusema mimi naona fulani yako na uwezo wa kuendelea pahali ambapo mimi nimefikisha. Orkilikuwa ilo loloitore enkop Rais Uhuru Muigai Kenyatta egira airo torreten lentumo natipikaki ajo Sagana 3 naa keeku entumo euni Sagana naipirta enkishorunoto orkilikuai oibala tooltung'anak loldonyo keri ajo kaaloito ilo turrur naa tenkaraki eutaroto naitayio Rais Uhuru Kenyatta tenkaraki siasa ele osho le Kenya. Nisulaki etang'oro ilapaitin oora 5 ake orpisiai peebaikini enkata eoshoto enkukuo kitok olosho le Kenya naa ntarikini 9 olapa lesiet lele ari loo 2022. Kake ore embaye nemeetai embaye nala nabo nisulaki ninye te siasa itodolu naa ajo eetai sininche kulikae otudumakinoto ajo ore ina tumo nemeeta enkiroshi nayau tenkaraki ore esujata najito kepuoi asujaa olarikoni le ODM Raila Odinga nemenyorita enkumoki oolarikok oojito ninche kigarakino oloti lorais William Ruto aneeta nkitashoto enye maate. Ore telelo naa olarikoni lorkioma le The Service Party of Kenya oji enkarna Mwangi Kiunjuri lorministai apa oitasheki imbaa enkiremore etonapita ine te serkali tenkaraki enchalan apa natoduaki aji teberten apa esiai enkiremore weramatare onchoki oltimito pookin tiatua serkali enkop e Kenya. Ore likae arikoni naa orbungei le Mathira oji enkarna Rigathi Gachagua olarikoni obotii tesiadi oloti lorais William Samoei Ruto. Na wale wameitwa mikutano hapa na pale wafanye mikutano kwa utulivu. Kenya itakuweko, nyinyi ndiye mtaenda, mtaacha Kenya, viongozi wataenda, wengine watazaliwa na mtakumbukwa kwa matendo yenu. Ukuje peke yako, siko namna hiyo, utupigie kwa heri, ndio ukienda nyumbani tukubariki, lakini usijaribu kutuhusia kitendawili. Tenikipuo tidialo orpolosie nelimu ilomon nchere eyioloi ajo ore toonkatitin apa naitoreisho orbeberu oing'ua nkwapi olaya neimaitie engoloto sapuk oleng nkwapi orkila orok amu eetai imasaa enye naikonyarieki nisulaki masaa apa orkuak naanarikino neasishore naa ninche ejo nkiresa artifacts. Ore enaa enaitodolu irkiliku oing'ua enkop naji ene Brussels tiatua olosho le Belgium tormanie le Europe netejo orministai kitok lilo osho le Belgium oji enkarna Alexander De Croo itarasayie masaa kumok oleng naing'ua apa olosho le Congo naisimaitie apa lelo beberu eton apa eitorisho tiatua olosho le DR Congo aitarasaki taata orministai lilo osho le Congo oji enkarna Jean Michael Sama Lukonde. Etolimu orministai kitok lenkop e Belgium oji enkarna Alexander De Croo ajo ore nena masaa netang'amaitie olosho le Congo eimu orministai Sama Lukonde nitodolu naa ajo kelo aitang'ejuk osotua lenkop e Belgium tenebo enkop naji ene Congo. Nikintabaiki nkoroki olomon te Sidai FM kaji Samson Olesimbiri aka Newsman kintoki atum kulie doropu olomon saa 4 tenebo saa 5 enkakenya te Sidai FM ayiok enkakenya naserian netii embirisa Enkai. Tenkariano sabuk tesipata o tempijan sabuk oleng nkoroki olomon te Sidai FM. Kaji Charles Ogereja temurua Mpash anining'ito Sidai FM awang'ejo. Kaji Norkitoip narema lentayiaro lolturoto nanining'ito Sidai FM 103.4 najoki ntomonok pookin olderkesi mainining'o Sidai FM. Kaji Matthew Kamakia nanining'ito Sidai FM 103.4 temurua Mpash najoki irbanot pookin mainining'o Sidai FM awang'an ng'ejo. Nanu Patrick Birikany ainining'ito Sidai FM temurua Nturoto amu awang'an ng'ejo. Nanu David Olesombe natii emurua Ntasikira ainining'ito Sidai FM najoki irmaasai loloitayu mainining'o Sidai FM amu ewang'an ng'ejuk. Nanu Samuel Olekoli tentashata ainining'ito Sidai FM. Kaji taata onkarn Mike Olekaigil najoki olosho lang amaining'o Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Kakuara nyako tiesipil idipa yawaita eroruata tolosho lema idipa singoliti lenye atijing oloing'ang'e te wiki natulusoyie. Iriamarie na pato kila Jumamosi terishata osingolitin le wiki iteru song'wan entadekenya omeitasho saa 7 endama kirashipakino osingolitin sidan oirowua le wiki te Sidai FM ake. Karen Dunairo Logwaya ashu Mama Baraka ainining'ito Sidai FM ajoki ntomonok pookin Ologwaya mainining'o Sidai FM amu ewang'an ng'ejuk. Evelyn Joseph nara nenkang' ole Wantai ainining'ito Sidai FM temurua Ologwaya ewang'an ng'ejuk.
Ore emurua Olookuaya ainining'ito Sidai FM najoki ntomonok pookin Olookuaya maining'ie Sidai FM. Nare ne Joshua ainining'ito Sidai FM atii emurua Olookuaya. Robert natii emurua Olookuaya nainining'ito Sidai FM. Aji Soine nare ne Soitanai temurua Olookuaya nainining'ito Sidai FM. Najoki ntomonok pookin maining'o Sidai FM. Kaji Noretet nare ne Daniel temurua Olookuaya ajoki ntomonok pookin Olookuaya maining'o Sidai FM. Kaji Diana Ole Mankuyo temurua Olookuaya nainining'ito Sidai FM. Awang'an ng'ejuk. Kaji Nalamala nare nolele sisa nainining'ito Sidai FM. Ewang'an sidai nainining'o Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Italang'are yeta inong'ot isupuki urgeli naiposha peekintabaiki iyie lomon toltire lino. Ore te Narok County indim anoto yote 1.9. Samburu County 99.9. Ore te Laikipia County 99.9. Ore te Marsabit County 99.8. Ore te Baringo County 102.4. Indim si anoto yote nkoitoi ya online eimu www.sidaifm.co.ke. Sidai FM. Nining'ota Sidai FM. Sidai FM. Musiga ngolana mbolas Esongi tikitegi ayanare nono Iyajare buane mugurana no Yara yorgane yara ngolani Amaya mbolas Musiga ngolana mbolas Esongi tikitegi ayanare nono Iyajare buane mugurana no Yara yorgane yara ngolani What you do, don't say, you're my daughter line. And I am the soldier again, I am a lord again. Tell Sonia in a very good and I nine. Taking your young or not looking more than more, you know. Am I an again? I am my endeavor. Yes, and good you get your marrow is super. Yawa when you're lawyer, not all the line. Only I gave a boy and making comedy. But I love the line. And I gamble. You take it a young guy. You're along the line. I gamble. Yo diré la llamorrona, no van a yo llamar la malala. En los oyagir money, ni que llamaría. En el walale, gloria mañana. Sidai FM. En el changar, ramboy naría maría. En el namare, coña da marela. Yo subaré sin el de la bona. Oh. Venga, yo posible con la palas. Amir York Nimer Goloni Remember Everyone single lang itang buruan. Pero berami sa sila na doya.
ngete wandara si negoro soma angamunye gabara marishara ngete Sidai FM. Ushidi ngolona palas. Sugidigi mayana rinano. Ninjore buwane bugudanano. Ami ara yorke nini ara koloni. Geji na kerinye geji la kamwere ni weja grana kaje moshibi aldaigani warato mon aldaigani waranage tikita mona udo njo tumusole sa woniata daga nyam ekomale se Mayana rinano. Rebuwane bugudanano. Ami ara yorke nini ara koloni. Oye mushidi ngolona palas. Sugidigi mayana rinano. Ninjore buwane bugudanano. Sidai FM. Ami ara yorke nini ara koloni. Angayendo soja ayana lorege tira sonya ina bira buguri angayna tegenjo yengo loror kimoje molino amayana ngage nyaine mayane ndeba yesu gori yenge maro isudero yago benyo yolo yelo tala wali gage baba yeme komede paralala Mushidi ngolona palas. Sugidigi mayana rinano. Ninjore buwane bugudanano. Ami ara yorke nini ara koloni. Stella Stacey ambazo thank you for watching live. Emberanga yo direla ya morona baba yo nyara la malala ndo sojagi mane nigi ya maria tele wala lele gloria ngaina Katokona nigi changa rambo inari ya maria Dalmasa Fenteze Gisoyi. Thank you for watching live. Ladama Paraki. Asante sana Kiputa Geoffrey Leyan. Sidai FM. Karoni kijana ke yokene furahade. Tena berra misafita de boya ngete wandara si negoro soma angamunye gabara marishara ngete wege yengo sido kolona palas wege lesigidigi mayana rinano tena no soja ngete buwane bugudanano oro legacy ya Sidai FM. Sidai FM. Sidai FM. Pegele bueno, la pomarele no. Olali goro ni lo mosibari. Pero ese ndoro ni da woya ye. Sabi ngenga nas ngenga nalu. Ole gunorio pero sora mo gomora.
Ore yalla siyo sodi sinondule. Yega damu ya Enkolong yikwana. Itoyiki. Wende yengu sino kolona kola. Nijentore buwana bukutana no. Kami haba yorga miyara koloni. Sido merisi kan keshantani. Santa. Hesh. Sidai FM. Kegerai Malaysia furaha di pole tu. Keji Bishop Kayo nejo nake kabisa haikweke emana yegira ngorwe ngoti dal masapiona santi Enkarna Yesu, enkarna sida, enyarang marabe ya Aisyah. Nadia seriamu, enyarang marabe ya Aisyah. Enkarna Yesu, enkarna sida, enyarang marabe ya Aisyah. Sidai FM. Nejo salamu kwa wote wale Kiputuna na Musa, asante sana. Sidai FM. Katoko lankarne Yesu nani nyankarna sida nage. Eish.
Sidai FM. Sidai FM. Sidai FM. Yesu enkarna sidai ninyarang'ara peyie keji Bishop Kayo yiolo ajo ore orkesha neme lazima piitangasai unajipata tu uko ndani. Bwana asifiwe sana. Na piningiro ndo naje etii oltung'ani lagira ajo unajua kuna watu wanapenda kuchokoza watu. Kajo ore kejo kitu bora kuliko tukana. Aya. Nebejo nkujit. Nebejo nkujit. Atul iltung'ana jo Kunono David etejo that is who? That is keji Bishop Kayo. Yes, and in fact mesho ajo tukiwa katika hiyo hali ya kesha. Yes. Wewe kitinyo kitika na hali ya kesha. Ore kitina hali ya kesha. Yes. Zina sinantatana itendo kuna tene wiki. Kaino na mpaka Nakuru. Tenage. Nakuru. County jirani. Ejo lelo larin atam. Yena adera de wele singapi. Eshomoki apu apikaki account enye tenkoitoi ya M-Pesa isiana ropiyiani naba 100,000 my friend. Na ore lele ajo na sinantata nepukunye amu keji Steven Waiganjo. Ing'ua ninye Marigat. Ing'ua emurua yioloti naka na Shauri Moyo Village. Yes. Eldama Ravine. Eldama Ravine, yeah. Eldama Ravine, sorry. Nelo ninye ala ashu kuna ropiyiani. Yiolo ajo nyoo nataasa Ben, etu adi notisi ajo eterewakaki. Yes. Etotona apa ninye arreshu mirifasa Safaricom. Nereshu mirifasa. Etu akata rifasi. Eji nedumunye ake ninye asa Christian. Baada ya mwezi moja. Sikiza, baada ya mwezi moja asa Christian. Nelo Chase Bank. In CRE. Nelo report incident. Yes. Ajo keeta error. Yes. Hapana hiyo simu yenye. Ndio. Then si pesa yewe ikarudishwa. Sasa. Yani what do you do as a Christian?
As a personally. As a personally. As a person who has made salvation. Nanu zote na wakaki. Yani nanu basho dia wala lova ye. To assume. Basi Biblia mse. Ndio Biblia ben. I will give you hidden treasures. Duvini Basi doro ni miyu. Yes. Na una atasema tu sini siku imefika. Mungu amejibu nini? Maombi. So hiyo bado nyingine yote mimi nipeleke baba. Ejire Biblia. Ndio I'll give you hidden treasures. Ndio kitina haja. Na sudoro ni lakini acha nikuulize. Yes. Ndio Michael kwa. Ulisa. Tenaji. Issue naji. Atiaga dui. Ora nano. Ogera alimuke on. Ndio. Magara isimamia ndo ngandeni. Yeah. Ajisimamia. Yes. Hati yake ndio Biblia. Ndio kaishoye. Mtukitina hekaja. Na Yesu doro. Yes. Ndio 100k. Wewe mtuki. Ndio. Wewe mtuki ne twa kate ni nkiok. Ndio dole nkongo. Ndio. Na nene tasa nkai nhonyo nije. Ka di Biblia. Mimi siangaya. Mtuki ne twa kaja. Sikiza tena. Wewe wacha na. Sikiza. Mtuki ne twa kaja. Nene nkongo na tudua. Nene nkiok na tuningo. Na nene lankaya etasi nyo loe kaja nhonyo nije. Nere ngai European te pesa. Nemero ndonyo sojeta mimi na kierere yangu na proof God man. Oyiga kwa ndugu kusema. Ana proof God Mungu roho. Oyiga kama ni mimi. Yule aje Mungu waongea kwa njia mingi. Si ndio? Tuko wengi. Kila kaile jo. Tuko you will do sometimes. Yes. God urushankai na akeso shankai mbata kujenga. Pi. Maana ni nyeduore lele. Hakuwa na kitu. Hakuwa na chochote. Ore na makapala ngardasini. Anoda mayanata. Lakini bene nyoshi beme. Ayoshi beme ndo wanangeni kudato kitu. Yeah. Why don't you know it is always dangerous because this thing don't locate the wise people. They don't yani wewe. Kama ni wewe. Aya. Ndio inaonkai. Ama kama testimony. Dakanis. Usho. Mimi najua kaya kanisa. Kati ya kala testimony. Those are two different things. Ay. Yali basi kama ni wewe. Tenaje. Oh my. Wakesha kama hii. Oh my. Wakesha kama hii. Ana ben. Tekesha na ide. Ndio aje rayo ni ngopi. Ngara kanisa ti. Official. Ndio shuko bijanda kanisa. Yani wewe person temha yani kwa kesha kama hii. Na nanu. Anaranja kajito. Let me tell you man. Tell me please. Ore nyendo nati. Yula jomani kiroran kaita ngara kingi shuyelele. B. Na ore nelele. Tangara ki sometimes you don't differentiate. God voice and ninkeper. Yula na yoro na yati erere. Ala jogi Mungu you are very wrong. You send the blessing to a wrong individual. Ega maya ni jo ma na ko na maya. Ni jankai kono shagra ngoro. Wacha nikwambie. Wewe Mungu. Yes. You I think hata ngilito dina in fact tenilo je chungu sengishuilo le. Tongolo ni napunu. Kelele kane na robiani apake nenye itoki bote ngishu yenye na hata shikatana zingine. Imagine nemegiro anyway. You are getting kulito na you have to break the limits. Let me tell you what. Ndio kai di munoti ya 100,000 cash kuna gunja. Ben. Let me tell you what. At the age of 40 and you don't have a business. Ama adu shiri ni nyoro yere de Kenya. Nijo chakaya. Na tapolo mila. Tapolo mila koni. Na isu uru. Mila koni nyo. Leo nilo pia ni mero ndongani wasojeta. Ireja nkai yes. My son 100k. Ndo mara maya na rara kuna 100k. Yes. Na hiyo lobe anajore robiania serikali nemere ngoki. Dunga yeno ngoki. Tama la yene benki. Let me tell you. Arudia ai dai gwa ngoki de newe. Tama yene ka. Ya kai na iwo. Yene ni buru. Iyo mse. That man need to be castrated. Ajungusu. That's kuchungusu. He need to be castrated. He don't want to live. Ndiye chungusa. Sawa. You know? Ninyana nwanga dare. Sawa tu. Lakini today Ben,
let me say this. Yes. Ndio kitara matejana. Ndio. Ayina mayana rabo ngajo may this amount locate your destiny. May you locate you. Yes. May you leave this mad people and locate the wise one. To have yet to say. The place you are standing is it must be holy. Ana jore yellow de ngeno ba ora ke penye era wagini pejo papela withdraw may this man be locate you. Bara jore taina maka the winnie ya mwisi na ngere da shiki. Wait. How can that such amount locate an individual? Imagine. Who does it? You know? You said to me, no, those people, when they receive the SMS, they run to M-Pesa to withdraw their cash. Yes. May that money locate you. You are doing sometimes mesh kero oro shinkana gede ngolono. You are doing lele emanya ni ebugunye ni nyemuro yorodia na shauri yako file. Shauri yako. Yani amado agere neji shauri yako. Hadi Mungu akuje tu. Ete amaje bata munoro ndongana. Yani kiro kine 100,000 ndongana ndongana kwa shauri yako. Gini lo twala itarasa. Ungebaki waambie mtu shauri yako na hiyo 100,000 yako. Todo gase no ndaka ya me yake biyana. Yani sometimes ubere do baroli. Ayora bisho bedera wakati. Unaweza ni ubiri takanisa. Kali kidu kweli mbele nkai. Ye ara wakibisho kuna robia. 100,000. Keja kenye. Oh, Ramashandro Roboseki. Thank you, God. And let me tell you, I've been praying for this. Whoever has been blocking my blessings, my money, release them now. They have come. Kamujinga mwingine anawambanja asubuhi anatumua pesa na Mungu yeye anaenda kupeana. Yani situation yake ilikuwa ina change. Yani God have just decided. Wale tata yire ne ngine na boshi yata aisho nafasi ni nyamunye to moni uni. Tankarna na gol. Ba aisho ninye nejo wewe sikuwa nataka hii baraka isistahili kasia. Nani nyoshange dare Yesu atodoraye nani nyoshange dare yani itaranyake nkayeli singolio ningorake nkayine jora nakeraye atodua engwara toltaulenye amukiyolo nade nyankayo toltungani me physical ingwara nkai he knows your heart you huyo mtu atolewe kwa shauri yako aende kwa shauri moyo aende shauri moyo huyu jamaa let me tell you meshi kwa mono shianga yana poki yake we do pray ai ulo rana ini izodwa mesh na yuma jonyo ama do shidumnyi emijo kyankai awmo ndage karsis yo medo yesa nimijoke nai let miracles happen ejine na unero biyani a miracle happen because you prayed for it nini nyanka yajo were taule na keraye kese pa jo gendo na grau na I have decided to donate nejo nyanka I command that source pay locate a leper nishageni nyele modai de nejo na kono rejo the teachers how to number our days rejo ndongani kawo to pi wanta ya mo taba sema hiyo reja kinini okay mayola jagete jare ni yes
Koki kaki ndio alimono jone ni weji leo nyinyi hai enejo mnatesa nejo haki nyinyi mnatesa leo mnatesa koro kana yake bena ipo turfano moja jongi mbete jonguna yake keji na yake kirore joy asanta lakini si kutesa no wewe de dogna ama di duoshi edumunyiye ijogi shanga enda basha kama yana aya kidogo nai maikumoto na yo mayana ajo ni nyakaira ya keju ngai nangro mayana papa namangare mayana yani your favor mara ni nyentolie kai yani nishor nini ngai yola jo keninga kai yonko munombe God listens and answers prayer kejo de nyolo malanka yes uri ngiyanya na memi ngata iba gishole kai tungani ote jo nejo yankai kena nejo yes have it amura ni yankai ni mistrabo keja kenya have it nimela ilikuwa ni lewa jogi ama sabe nege jana ninyagojo ngara ya tanga ma nejo kyo tungani otini ya shauri yako nejo ki ore dua mbotapi ko te we na ijuka ta nyega karna torona ji shauri yako have it ore na ora shauri etu hanyi piyo bya kumuga mbene have it 100,000 yulisa don one month pendo jado munye na aragara ore nyeto na ya gra isumbua then ore nyeto na ino seta ama fare na tudungo ala 100,000 imagine yani unalipa fare kwenda kule shida yako ni nini mzee no shibejo la itoria nintengena yo mai kana la rilang kai then ndio lolo jo faith la kakenya aki nyinyi sasa weteja kinija nitulusi yoge ngeno peki ngeno niki yolo rishat au bayana nono ajoka jigo niki yolo mpukuno to mayana nono kana ekonomi kake meji yolo tuan kai niki pass mesh ore the nolo ampia mutu asiaka do tayelo mayana neme ninye nake arejo dolta yela ngeni la rene mayani shankai ne yola jo ninye ota mayanishe ndio may this amount locate you yes tejo dia men arejo do ore yela ngeni la rene ponu da kero piyani aponu amen netu omon hallelujah ni enkaya kito mono ya subui ne ponu na jinwe simuno ore yela la empese kwedi ja live withdraw pese sure may this money locate you hallelujah ore yelda oje beshu ngwana megala brongo na rogi see you bye